reka nkomeze ngo ikaze wowe ukomeje kubana natwe kudukunda ndetse no kudutega amatwi. nawe ngiye kukugezaho live update uko byifashe muri Ukraine, Russia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iracyari Eagle Stamina TV na Eagle Stamina 1. Ikaze. Intasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizeye ko Perezida Putin ashobora gutungurana bidasanzwe intambara ye muri Ukraine akayigeza ku rundi rwego. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi muri Amerika kandi Havriel Haines yatangaje ko bigoye kumenya icyo Putin ateganya gukora nyuma y'amezi abiri atangije urugamba nubwo Uburusiya bwamaze kwigarurira agace ka Donbass. Haines yagize ati ntabwo twizeye ko urugamba rwa Donbass ruzatuma intambara ishyirwaho iherezo. Intego z'ubutasi za Amerika kandi zavuze ko bisa naho Putin ari gutegura intambara izamara igihe kinini ku buryo kuri we intsinzi yarenga uduce twa Donbass. Ukraine yizeye Amerika muri iyi ntambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba yatangaje ko igihugu cye kiri gutsinda intambara cyashojwe n'Uburusiya mu buryo buri guha isomo ibihugu bitagiciraga akari urutega. Ati turi gutsinda, twatsinze urugamba ikivi, ntabwo turi ibicucu nk'uko hari bamwe babitekerezaga, kandi igisirikare cyacu kirakomeye bihagije. Twamaze kwigarurira icyizere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuleba yavuze ko iyo Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi biba byaragiriye icyizere ubuyobozi bwa Ukraine, byari kuba byarahaye Kyiv intwaro yasabye mbere zikifashishwa mu kurokora ubuzima bw'abaturage. Arongera ati kandi abafatanyabikorwa bacu babigenzemo gake, niyo mpamvu byageza aho biri ubu. Ariko nanone akomeza avuga ko byanga byakunda Ukraine ikomeye cyane kuruta uko Russia yayitekerezaga. Lithuania kandi yagize Uburusiya igihugu cya mbere gikora iterabwoba. Inteko ishinga amategeko ya Lithuania yagize Uburusiya igihugu cya mbere cy'iterabwoba, inavuga ko ibikorwa byacyo ari ubwicanyi bugambiriye gutsemba abaturage ba Ukraine. Umwanzuro w'inteko watowe ku bwiganze n'abadepite ba Lithuania byatumye Lithuania iba igihugu cya mbere cyise Uburusiya ko bwimakaza iterabwoba ku isi. Uburusiya kandi bwamaganye ayo magambo buvuga ko Lithuania iri gukora ubushotoranyi kandi ko ibyiri gukora cyangwa se ibyirimo ari ibikorwa by'ubuhezanguni. Amerika yemeje inkunga ya miliyari 40 z'amadolari igenewe Ukraine. Inteko ishinga amategeko kandi ya Amerika yemeje ko umushinga ugena Ukraine igomba guhabwa inkunga igana na miliyari 40 z'amadolari. N'umushinga wemejwe ku bwiganze ubu utegerejwe kwemezwa mu buryo bwa burundu na Sena y'iki igihugu. Numara kwemezwa kandi uzahita ushikirizwa Perezida Joe Biden kugira ngo awusinye. Ugena ko Ukraine izahabwa inkunga mu bijyanye n'igisirikare, ubukungu ndetse n'ubufasha bwo kwita ku baturage. Biden kandi yari yarasabye ko Ukraine ihabwa inkunga yisumbuyeho. Yasabye inteko ishinga amategeko kuyemeza kandi bigakorwa ku gihe. Reka tukubwire ko Belarus igiye gukora intwaro kirembuzi. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yatangaje ko Uburusiya bwemeye gufasha igihugu cye kubaka ikoranabuhanga rishya rya misile. Lukashenko kandi yatangaje ko yijejwe n'Uburusiya ubufasha bwose kugira ngo igihugu cye cyubake ikoranabuhanga rya misile zihuta cyane. Yavuze ko iyo ngingo yayiganiriyeho na Perezida Putin w'Uburusiya hamwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe iby'isanzure mu Burusiya Dmitry Rogozin. Uburusiya kandi bukomeje kumisha ibisasu muri Ukraine. Ukraine kandi yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Uburusiya bwamishije ibisasu mu gace ka Chernihiv. Ibisasu byahatewe n'ibyo mu bwoko bwa mortier. Bivugwa ko ibindi bisasu byarashwe mu gace ka Zaporizhzhia
Zaporizhzhia ariko byasubijwe inyuma n'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere ziri muri ako gace. Byayobejwe ngo bigwa ku nyubako ziri muri ako gace zose zirangirika. Ntabwo biramenyekana niba hari abantu baba barakomeretse cyangwa se barabikomerekeyemo ku rundi ruhande. Uburusiya kandi bwatangaje ko bwarashe ibisasu 93 mu ijoro ku birindiro bibiri bigenzura ingabo za Ukraine ku hantu 67 ingabo za Ukraine ziruhukira zinabika ibikoresho, ndetse no ku handi hantu hari ububiko bw'intwaro z'Uburusiya. Kuva uru rugamba rwatangira, Uburusiya buvuga ko bumaze gushwanya gusa indege z'intambara 164, kajugujugu 125, indege zitagira abapilote 807, indege 302 zihanura misile, ibifaru n'izindi modoka z'intambara 2998, cyo kimwe n'imbunda 360 zifashishwa mu gutera ibisasu biremereye. Izo ziyongera ku zindi ntwaro 1455 hamwe n'imodoka zifashishwaga n'igisirikare zigera ku 2808. Uburusiya kandi bwashinjwe guhimba pasiporo. Kubwiye ko ndakuzengurukira muri Ukraine, Russia ndetse na Amerika. Uburusiya bwashinjwe ko bwashatse pasiporo nshya 1000 kugira ngo bujijishe hanyuma abayobozi babwo n'intasi cyo kimwe n'abagore babo bashake uko tagerwaho n'ibihano by'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Bivugwa ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasabye ko mu buryo bwihuta hakorwa pasiporo 175,000 izatwara miliyoni 3.3 z'amayero. Bivugwa kandi ko izo pasiporo zigenewe abayobozi b'Uburusiya mu nzego zinyuranye hamwe n'intasi izabwa. Ntabwo biremezwa niba uwo mugambi ugamije guca muri humye ibihano abayobozi benshi b'Uburusiya bafatiwe n'Uburayi. Gusa abanenga Uburusiya bihutiye kuvuga ko ari cyo kigamijwe. Reka nongere mbashimire rero kandi mwese mbahe ikaze. Sinavuga ngo bye, ahubwo reka mvuge ngo asante sana kuri mwese mudahwema kudukurikirana no kudutega yombi. Igo Stamina TV, ibiganiro byacu n'amakuru biracyakomeje. Nimukomeze muryoherwe, mumenye ahisi igeze, mumenye uko byifashe. Wowe ushaka kwamamaza watwandikira muri comment cyangwa se ukaduhamagara nimero zacu na contact birahari. Ni Igo Stamina TV, Negro Cine One. Asante sana.